There was a former cover the bar exposed GH soon and a day and some namuno and some emuye hum emuye day. She say fall in love with that. Yeah. Sometimes we feel say odo anyone no more any saying. Ya any comfort Agradaa I na your friend mama parts of mama part. Nancy ya in chain obenya broken heart. On broken heart do in series. But I said Nancy the any day sucha dia wonya ni nyina any saying onwa ni husband Eric Ahofe say we janu esi wonu mu na wakwakonye obi foforo no Agradaa de nisuo they say broken heart man eto no akasa ye kasa bibiri o social media so a konfaka say broken heart die akoni ye mi pemo jamuno na ase de yen ase ma onya kwala o me say be ma bia fra wasiama bia no donation wo me ho this Sunday be ma bia e fra wasiama bia no this Sunday u donation wo me ho esa say asiama bia de me say asiama bia de ewurade some man to so one kabini so mo difference mame and you wo sha me pa wo be suwala o all the other asiama chiu ne say won chiu bi wo chi me utibi ho agro me huru wa ma uti ate na enche bia no Agradaa no wa replace Sofo dro Dro no ani formalize wa replacing because all they say we are na ye wo no say we do odochi odo betimi ekum before time na so your bounce na so nya broken heart na ka say bi de nya broken heart ana mbe ma ye say enti wari biem me fall in love biem ana me mpa obi abiem ana me mpa say biem a wa na we ho wa na akun hu say no the abani say na say new trend e koso no say ye jawo na we replace ni pa no o jawo na do Friday ahyewo say no nipa na ade so no so ya kola o so yo peni o so far so ma we ni je de fa no ehyewo no eni say enche bia na nim say Agradaa ni ni isi ka say ni mpna na minim say okay ni fiancé de bia fiancé ni kanchima ni boyfriend yeah so for mama part ni boyfriend Asiamah Sofo Asiamah unim say enche bia no de betu dwa o relationship no say Sofo Asiamah say so no say sia ne Sofo ma menya broken heart na so ye single no bi enu a no Sofo Asiamah nso no o ye single no so bi enu na say ekoba say nyame say omu nhihye wa who am I and whom as miss whom I can whom ye face way whom nti o se onu ne wana say no de obe reject because come sha ye shedi ma onu Sofo Asiamah no ye shema no say dachi bi obe ware ni Sofo maame ye kan se me Sofo maame ne yanka se obi a wote asore n'anim ho no ma se bi osire sika na de bia na ye ka to so no se wo penko a vampaibo etachire ebitimi aye adwuma amen ena no me da me mpaso ena me cheki mfonyini kinkan mfonyini cheki niema emu nkom se emu nyame asem emu mpaibo ene ye kase tinsema ni pe kai nso so ampa se me Sofo maame ene woni kuni ya me so me ni yiri enti ebasa sei ne beye ho ne ready twafo nyiri kire me se ebasa de a na se ho ena wo enkom se to so no abemu de wo pie kwa abontere no so ofura abontere ebefia ye hwese wo de ade pa ebefie enti ene dei se anya kura no ebewie se me ne me Sofo maame reverend mama part akowie se o Sofo Asiamah gira ha reverend mama part gira ha mesi me so mu sei che adofo na ene de nkom hye na eden abem because oni Agradaa eden etwiso because already nukura na nkofo ka se na oni Agradaa hyehye wo no ne obo Agradaa ne nsem no de bebre ne bai na enne no omaye hu se odo eyede odo we odo eyede odo we mesi eden eyede when you broke heart to kasana all men are the same all women are the same you haven't met the right person nipa correct person unshia ne Agradaa de also on we shia ne right person say all this one now it's wa boisia ma to on na afi de edu no so adofo
na sorry was see ano they are done che say minim say Love Affair Church and as a Heaven Gates Church because say there anyumo ye tunu ye di odo wa asafunimu na ye di odo ye tunu di odo nyame asem na ye kan say adane odo die Agradaa the church no e di odo ye ko hwe video no Mauro boss what you need to me card ai na ya ni ya ka mi ni be si akon yes ni ya ka mi ni be si akon na Asiamah was a force work share video ni bi yes anyum no kra na Agradaa say yentu yebo ne yentu nyum no because anyum na say omo drummers no instrumentals omo hu bonti no hey omo born fast too much ne momu no omo ntu ombo no omo ma bibia nko slow because that day asafuni na na your don ye didi because new lover new how do you ye beje esi anu ma den akafa sansem we hu say Agradaa na asafo yi church time a ye ka nyame asem wo say tuntum nyame yi nyame aye no Agradaa edi odo emo mi enko odo de nsato bisu a de ana do de atum cheche na one god nsem ya batudwa afa Agradaa ni Asiamah ho enti no me catch us say nyanto bo ase subscribe like na share na next post na eba no me de bebre mo aha nam de mesi na me ka subscribe ya subscribe to Xposed GH na fe so like na share videos na ebe ya afofo nso ebe hu makra mu nyina bye bye.